«Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». 30. 30. 30 исков. 30 гариза. 30 исков. 30 гариза. Партия «Яблоко» в Башкирии подала 30 исков с требованием отменить результаты выборов. Башкортостанда алма партияһы һайлауҙар һөҙөмтәһен инҡар итеүҙе талап итеп 30 ғариза яҙған. Партия «Яблоко» в Башкирии подала 30 исков с требованием отменить результаты выборов. Башкортостанда алма партияһы һайлауҙар һөҙөмтәһен инҡар итеүҙе талап итеп 30 ғариза яҙған. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски».